Heut Zeme, wir sind wieder dabei der lustigste Quiz auf der ganzen Welt. Dini Punkt zeigt, bist du echte Gamma oder nur ein Faker. Bevor wir anfangen, vergiss nicht zu abonnieren und zu like. Meine Kraft. Counter-Strike 2. Dota 2. Valorant. League of Legends. Among Us. Roblox. Free Fire. Call of Duty Warzone. Call of Duty Modern Warfare. PUBG PlayerUnknown's Battlegrounds. Fortnite. GTA 5. The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Clash of Clans. Clash Royale. Super Mario Bros. Pokémon Go. Mario Kart 8 Deluxe. Free Fire. Animal Crossing New Horizons. Detroit Become Human. Monster Hunter World. Tetris. Cyberpunk 2077. Overwatch 2.
Battlefield V. Fahr CRY5. Assassin's Creed Valhalla. Pokémon Sword and Shield. Five Nights at Freddy's. Left 4 Dead 2. Terraria. Rocket League. Fall Guys. Candy Crush Saga. Temple Run. Subway Surfers. Brawl Stars. Mobile Legends, Bang Bang. Hogwarts Legacy. The Witcher 3, Wildhand. Resident Evil 4, Remake. Elden Ring. God of War 2018 End Ragnarök. Sims 4. eFootball, PES. FIFA 24, EA Sports FC. Apex Legends. Red Dead Redemption 2. Genshin Impact.